Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagaryami, mga bangsami, kanusa na mga bubayami si agama Islam. Ayad na itataros tano, pamagusayin tano, nagyang kuto mga wasiat o mga ulama sa gyang kuto mga padagan. Pada sa mga wasiatiran, nagyang kuto at tahalli bil akhlaq al karimati fil bay'i was syara. Kailangan sa gyang kutuwa padagang na matatag-una gyang kutuwa kam bilang ataw mga dadabiatan ang mga pipiya sa gyang kutuwa din yan di kandagang nagyang kay mga pagarya na importantid na isa gyang kutuwa mga padagang aso muslim at mga ulama na mapiyas kanian igira manutuas kanian ni pemasa nagu mapia igira as kanian ni pesa malbu dagyang koto kindulu na anian sagyang koto mga tao apya pen igira ku anian nagyang koto kabenarian na malas kanian ni lugar mala ipasin si agyang koto padagang. Miyapanutulu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Pada kumakna niyan na pitro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalimu wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa mama. Udina ini kalimu wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa tau mapia i ulawla mala ipasinsia igira manutua pemasa nagu igira pesa udina igira manutua ku ini nagyang kutu kabenarian na mga pagarya isa din na sifat o kadakalan nagyang kutuwa marangit igira si iku customerian lagi dia no paman na banyan din ni mapanilag lagi dia no paman na banyan din ni mapamasong o di na itagalian no nagyang kutuwa pesaan yan sa gyang kutuwa customerian miya kadakalaw pamaap kasi matano ang mga Muslim na amay ka miyaka po wala sira na ugyang kuto a customerian nakita na niya na lima miyaka dagadagalap kasi matanuro ap kiraot sa dinya ni mapranag o di na di sira di timu pranag nira nagyang kuto a customer na mga pagaryan na diyan na mapia so agamatan wa Islam na ayat tigiyan mapia na malatanoy pasinsya egira manuto itano din degang na kailangan na mapiyatano sa gyang kuto ang mga customer tano mapiyatano ikapikimbitiarai na sisiira katano agyang kuto ulawla mapia padati ko mga ulama sa gyang kuto ulawla mapia na gyang kuto inzar al mu'siri wat tajawazu an igira adna makambubuyidan si irka adna sasakatan ka anta ka adna makautang raka na baga nakaskanian sa lugar taman sa makabayad isanan amala ibalas mga pagarya agyang kutuwa makambabayadan na asara tituang bayad na umaw maagyang kutuwa taalikiyo adinian raka kebidan agyang kutuwa bayadan yan si raka nabiging kapan sa lugar an makapangilay sa ukit akabidan yan nagyang kuto mautang yan rakaata mo niya panutula so kung sunabitan wa Muhammad na pitero yan na adeng kun sakataw padagang din yan di pamagutangan sa mga tao nagyang kuto makautangon na igiraad na milay niya nun fa idha ra'a mu'siran adina mielay niyan sa gyang kuto makambabayadano na kararaganan adi pakabiyad sa gyang kuto taalik amyaw ma
naturoon yan sa giyang kuto ang mga bagwa mamanian. Tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna. Begini pan sa lugar agyang kanan apaman na makambabayad kakalo-kalo na lugaran tanu mambu wallahu subhanahu wa ta'ala na ay mambu ami aswa na miyakwairan agyang kuto bigan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa mala lugar. Mga pagariya, ituro pa nung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adalla Allahu yawmal qiyamati adallahu Allahu yawmal qiyamati tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhillu. Ay bala sa mga pagariya, sagyang kuto kapag ako lang ka, sagyang kuto kargnan napakasirong ka wallahu subhanahu wa ta'ala ko sirong ayan sa alungan amori sa lagid na giyang kaiyakyat ono nabitan wa Muhammad. Asa din sa tao abagan yan sa lugar nagupakaakol niyang panagyang kuto karagnan napakasirong sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala ko sirong ayan sa alungan amori sagyang kuto kababaan o arsyan sagyang kuto mas adad na kasirungan inunta nagyang kuto sirong wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya pikiran tanong mga pagarian nagyang kuto balas apakapusi ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Padatigo mga ulama sa mapi apaparangayan nagyang kuto panakapakaruduan ka nagukapakakasuyang ka sagyang kuto customer ka sagyang kuto piyamasan yan sir ka. Madagal mga pagariya amyang masasir ka din. Uwi na kapakai inisenditian nagyang kuto piyamasan udi na paman na mele niyan amas kailangan yan sa gyang kuto kapamasan yan na ikaswin yan sir kagyang kuto piyamasan yan sir kadagangan na pakakasuyan ka mga pagariya. Padanan sa gyang kuto ulaw-la ang Muslim kakukumpleto agyang kuto paparangayan no Muslim namya panutul akaturo udi na pitero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man aqala nadiman bay'atahu aqala Allahu athratahu yawmal qiyamah. Malap man ay abalas agyang kaya katero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa din sa tao apakaroduun niyan nagupakakaswin niyan agyang kuto miyama sa customer inisenditian agyang kuto kaya pamasan yan. Madakala sabab mga pagariya kapag adun na mas kailangan yan sa giyang kutuwa kapamasan yan kaging mababajit agyang kutuwa perakyan na ayabalas yan mga pagariya nasa alungan amori na kapag panasan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu adusang ka sa giyang kutuwa masa ayabu apaman na keepasan tanunas wallahu subhanahu wa ta'ala kapakaya paman na irilar ka wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto adusang ka naguugupang kanyan sa giyang kuto kararagadir ka mga pagariya isad na ya apaman na tunudan tanu nagutindagan tanu sa giyang kaiyakan dagang kailangan na mapiat tanu bilang ataw tanu sa giyang kuto kipupantagan tanu si mga tao kipupantagan tanu sa giyang kuto mga customer balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapya ayad na lalayon panganitano na pamakalabaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga padagang sa bamiskano din na salama wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.